Damen und Herren, bekannt von Rundfunk und Fernsehen, präsentieren wir Ihnen heute live auf der Bühne die Power! 1, 2, 3, 4! Jetzt hat er sich getraut, das ganze Jahr noch träumte sich von Pisa und von Rom. Jetzt ist er in Italien, der große Gigolo. Und Giuseppe, Slippe, Signorina, oh Mamma Mia, hast du Kapital? Und Giuseppe, Slippe, Signorina, Pizza, Spaghetti, jeden Tag einmal. Sommernacht, da weiß in das Wundohr, der Sippe wird geschwankt. Gambo mit Familie, Frau Gelbe, roter Wein. Den Sepp geht's immer besser, auf was lässt er sich ein? Don Giuseppe, Slippe, Signorina, oh Mamma Mia, hast du Kapital? Don Giuseppe, Slippe, Signorina, Pizza, Spaghetti, jeden Tag einmal. Don Giuseppe, Slippe, Signorina, oh Mamma Mia, hast du Kapital? En ja, volgens mij is het, we hadden het 4 Sjweikese gezien. Maar misschien is het wel ondertussen al 4 of 5 jaar geleden. Maar ik kan me eigenlijk als ik daar vergissen nog heel goed de stimmung herinneren. Die is 4 jaar geleden wordt. Er stond hier achter op dat puntje. Er stond dan eens zo'n mooie paviljoen als nu. Maar eigenlijk wil ik wel vragen of dat die stimmung net niet 4 jaar geleden vliegen worden. Net zo goed is. Dus als ik zeg goedenavond Sjweikese, wie is die stimmung? Ja, dames en heren, dat kan gewoon halen of niet? Ik zeg goedenavond Sjweikese, wie is die stimmung? Hey, tikkie-takkie, tikkie-takken! Tikkie-takken, tikkie-takken! Haribo maakt in la vloer! Zo is het. Goed, dames en heren, zojuist voor vrienden worden de Sting van de Muzikalen en een andere groep. Die jongens gaan je hier een heel leuk liedje gedaan van de JONG-DYNAMISCH-VOLLE en dat gaan we nu ook doen. En ik zorg dat heel veel u dat liedje wel kennen, dus ja, ik weet 100% zeker, zing lekker met en een laat Polonaise in de gang voor. 4,